ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewali sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko to ɓawa ɗum seetoɗa min komi nelaɗo Allah si tawi ɓe ɗoftike may ɗum nelaɗo sallah sallam mayi kanimo ko sayyidina Muaz radiyallahu anhu wondema si ɓe ɗoftike mo e ɗum ɗon wonde ɓe jaɓi ɓe seedi e gooti mbako Allah ngu ɓe seediti ko nelaɗo ngal sallallahu alayhi wa sallam on sayi yo yamirɓe noon yoɓe juulu haray o falli e dow maɓɓe wagotuji 5 jemma e ñalawma wago 24 heures on wagotuji 5 juuleteɗe oyni si ɓe ɗoftike ma e ɗum ɗon ɓe jaɓi julde nden haray yetoɗaɓe Allah subhanahu wa ta'ala farli jawle ɗen ƴetta e jawle maɓɓe ɗen jonna miskinoɓe ɓen du'anoɗam o inni ko oɗo tawhidi wara ara nun ɗum e fingal ɗo dewal ko ɗum ɗon woni fiyaki ara noon sabu ko ɗum ɗon woni sibase ma on ngorodi ndin ko tawhid on sabu julde nden e zakka on e hajju ngun e ko ina ɗum ɗo min morde e dewe ɗum ɗon wawata sellude si tawi oɗo aqida neɗɗon o sellama si tawi neɗɗon ko shirkowo imo mari woɗaji mo mari woɗaji nde o sincani hoore makko ma ɗum nde di bandiru simple sincani ɓe wiyeteɓe karam ko kataba ɓeɗo ko bandiji simple dartiɓe Allah subhanahu wa ta'ala dartiɓe Allah wiyeteɓe ɗo karamokoɓe jo innuɓe kañum kayno andi ko wirni Allah subhanahu wa ta'ala inni hay goto anda ko wirni ka leydi e ka kammu siyona kanko Allah subhanahu wa ta'ala jon noon goɗɗo go noddito inna min kaylan andi ko wirni hara yetti Qur'an onti ko ɗum woni onti gara woni kefeer o inde ko on ɗon tawhidi laaɓuɗo laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon ardi e kala ko onti watta kon e dewe makko ren an woniri noon sa juulay a salligoto si juula si a juulali a wonda e salligi ara julde nden ara julde nde wiyatake julde si tawi neɗɗon ko shirkowo haray dewal makko ngal wiyeteke dewal haray ngal ƴettatake ko Allah subhanahu wa ta'ala o inni noon hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala as'alullahu al-azim rabba arsil kariman yatawallaka fi dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idha utiya shakar wa idha ubtuliya sabar wa idha aznaba astaghfar wa inna hadhihi thalatha hiya unwanu sa'ada karamo ko jom waddanen ɗo du'a o wi'i wonde eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah mawnuɗon joma arsi tedduɗon nde heftata fiyake ma on ka aduna wo e kala kara nde waɗete nokku kala ka nde waɗete waɗaɗo barki nokku kala ka wonɗa tawa e wonde barki nde waɗete si tawi on okkorama o jarna embere kala ko okkora o jarna Allah subhanahu wa ta'ala si tawi o jarribama o muñño si tawi o waɗi bakkato tuuba o rutto karmo ko jom o wi andu ɗiɗo piiji tati ɗiɗo maneji tati ma ɗiɗo adresiji tati ko ɗiɗo woni adresiji malangal mo heɓi ɗum ɗo ara yo heɓi adres ko ɗum waɗay ara yo heɓi mandeji malangal
oyni ɗiɗo noon hiɗi mawni oyni ko du'a mo neɗɗo on du'a torade Allah subhanahu wa ta'ala bimbe kikiɗe jemma e ñalorma o janga fi aqida makko on no sellira par ce que tawa himo faandi goonga tawa e ɗum kadi himo woɗɗito kala ko innete ko majjere himo woɗɗito shirku on say hara yo préparanike hara yo eɓɓiranike nde Allah subhanahu wa ta'ala heftata fiyake makko on katunay kala kala oy noon on say si Allah subhanahu wa ta'ala woni hefto fiyake ma on ka annay kalaka haray la sabila ila almakarihi haray laawol alana mayagol e bonɗi ɗin o jogitotoma o wona e juuɗe ɗen mo jogiti koyɗe ɗen e gite ɗen alhaali ma on fof o jogitoto a yewtata e ko dagi kon yaa e ko harmi kon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o winni allahu waliyu alladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghut jomiraɗo subhanahu wa ta'ala inni Allah woni giɗo gonɗimɓe ɓen kanko woni hefto fiyake maɓɓe on himo yaltina ɓe immorde ni ɓe majjere adda ɓe annore iman holla ɓe laawol ko honno ɓe rewita Allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum ɓe watta Allah weltanoɓe Allah subhanahu wa ta'ala o holla ɓe ɗum o inni ɓen heferɓe ɓen ɗon weldi ɓe maɓɓen ko kala ko innete kon tahutu ko bewinta kala ko yawtinta neɗɗo on keerol ko Allah kernanimo kon o yawti keerol ngol o yahi harmo ɗiɗi haray ɗum ɗon wonanimo ko tahutu oyni si Allah subhanahu wa ta'ala welamama o yaltinte e morde ni ɓe majjere o yaltinte ni ɓe shirk o yaltine ni ɓe kefeeru o yaltine immorde sikkitagol o itte immorde e koye selugol al ilhad o adde annora iman e gandal nafowal e gollugol golle moƴƴe ko ɗo on say Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗon o hollete ko ɗon o tindin kono Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon kay ka deftere makko teddunde dhalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum sabu ko woni Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni giɗo gonɗimɓe ɓen ande heferɓe ɓe ala giɗo ko inni si Allah subhanahu wa ta'ala hefti fiyake ma on o aynete o hawrin dinnete ko yiɗi o yalli o fewnete ka anna ɗo o fewne kalaki ka ha kalaki on say a wonay malaɗo malireɗa malandeji ɗin ɗiɗiɗo gadunawo lakarawo a malkisatake pooma haray a malkisatake si anga Allah subhanahu wa ta'ala on woni jaatigi hoyni ko wiyete kon peewal ngal hatta ko hawrindinede e yaagol e laawol kisugol Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni hefɗo fiyaki gonɗinɗo on aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alayhi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ke bawe yetde Allah subhanahu wa ta'ala dona nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wayni oɗo ko tawhid mo ƴetti ɗum ɗon يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا سقاء. هذه ولاية الله لعباده المؤمن في الدنيا والآخرة. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت أي جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في أمرك ويجعل البركة في رزقك ويجعل البركة في عملك
في علمك ويجعل البركة في عملك ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت وهذا خير عظيم وفضل من الله تعالى. قال وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر خلاف الذي إذا أوتي كفر النعمة وبترها فإن كثيرا من الناس إذا أوتوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله وصارت سببا لسقاوة. أما من يشكر فإن الله يزيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Yettora wadani Allah subhanahu wa ta'ala ko inni ko wana non kadi si tawi a hefti Allah subhanahu wa ta'ala woni heftu fiyake ma on o naadete ka aljanna makko imo mari galle imo mari continent wiyeteɗo aljanna ko ton o naadete sa naati ton ko a luttowo ton a yaltata amma yata kadi haray kulol ala nama amara ton kulol amara nawnare amara malkiso amara nawyugol amara yigol ton ko metti koko laba ton yiyata a wallinta dépense a yata o yayatake hande inne yawa ɗi accanoɗi ɗi lellu maɗum ɓeygure ma nden yeddodiri goto kala tawayno mari ton sonnaɓe ɓuri temeɗɗe jeɗɗo ha ɓuri goto kala tawano yiɗuma ɓuri oya hara kadi ɗa reeni beladuru makko ndun ɗum ɗon no yaltiti ka mbuso makko hay ɓernde nden ton haray ɗa reeni ɗum hay fu wirnanayki o inni mo naati ka aljanna Allah subhanahu wa ta'ala koni oy o inni ko ɗum ɗo woni heftugol fiyaki Allah subhanahu wa ta'ala on Allah yiɗugol jiyaɗo makko on ɗo wonande gonɗin ɗon karno ɗo e kala kara o waɗaɗo barki kala ka wonɗa si Allah subhanahu wa ta'ala waɗima waɗaɗo barki o inni ko ɗum ɗon woni hattirde e e ko neɗɗo on ɗaɓɓata kala ko neɗɗo on ɗaɓɓata ko ɗum ɗon woni hattirde makko nden so heɓi ɗum ɗon ara yo heɓi ko ɗaɓɓete kon o waɗane barki ka gurdam ma o waɗane barki ka arsike ma o waɗane barki ka gandal ma o waɗane barki immorde e golle ma ɗen o waɗa barki ka ɓeygore ma o inni kala ka fewtirɗa tawa iɗa wondi e barki kala ka wattirɗa kala ka yaaruɗa iɗa wondi e barki o inni haala khayrun azim o inni ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗo kadi ko ɓural Allah subhanahu wa ta'ala ngal o hokkata jeyaɗo makko on non yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en tawa koye ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala hefti fiyake mum jeyaɗen e nde watte si tawi a okkama Allah subhanahu wa ta'ala hokkorima jarnama weltanoɗama lutodira e ko ɗuuɗi handeji tagore Allah nden si ɓe hokkorama nema ɓe bewa ɓe yeddira Allah subhanahu wa ta'ala nema on tawayda wakkili financeude kala ka Allah yeddete e no Allah yeddirte kono ka Allah subhanahu wa ta'ala rewete hajuma a ƴettay jawdi ma ndin sooda ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini inni taw waɗu ɗum inna Allah min ko ɗum inna ko mi sali ko ɗum mi watta tawa ko Allah subhanahu wa ta'ala taguma ha gayni kanko jogi fiyake ma on o okke kadi nema tawa ko ya yeddir nema a yettirtamo nema mo waɗanma noppi tawa noppi ma ɗin a heɗoriɗi o ko harmi musique bimɓe kikiɗe jemma e ñalorma a heɗorta ɓurana a heɗorta ɗum waaju a heɗorta ɗum ko ka Allah yeddete ɗum no soƴa ka noppi ma imo wawno uddude ɗi hara nanata ɓay no woodi mo waɗani ɗum tawi o nanata kono an o waɗanma ɗum o jar imo habbima par ce que mo andi o nangete ñande goo aya amaraka ya haranaka makko yaada koyɗe ɗen wiya ko ka amete yaata juulugol a siɗi woni 10 minutes ayna minen mi dadal ngal min ari mais si ko ballon yo wawi wakkili yaade ɗo ndaara ballon hara sa heɓani pila si daroɗa ɗon 90 minutes hara yo wakkili koyɗe ma musal ɗon a haaɓa ma si ɓuri ɗon kadi hay si prolongation waɗi 120 minutes ya darot hara a haaɓa hara yo songa cowto mais juulugol si woni 10 minutes ma 20 minutes ayna minen na dargal men ari anday dargal ngal e daali Allah subhanahu wa ta'ala inni dargal ngal embere nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki neɗɗo o daroyto
embere duuɓi wulure darngal hara goto suusata men minade bani adama no wawɗen ni e sonkugol si jama seeɗa ɗuuɗi ma ɗum to wanantodirtake wona ɗo yewmal qiyama o inni a nanata hay cap a nanata ay goto suustawa hiɓɓutude hunduko mum kon ɗo ngowlade ñande ma waɗ ko ɗum noon hareɗen hani yoɓanade ngal ɗo darngal ɓay ko ngal hewtungal mandeji no nelaɗo makirno darngal ngal ɓattike mandeji ɗin no ɓurɗi ɗuɗude ɗin sowona jani ɗin ɗon no wadde haray hulen Allah subhanahu wa ta'ala hulen Allah ko wonkiji meɗen anden ko e landiteteɗe goto kala ko landiteteɗo ko golno fiyon ɗum o tagiri Allah subhanahu wa ta'ala tagirma addi ɗaɓɓita ɗum anda fiyon ɗum waddirma e hoore ndiɗo leydi si a andali ɗum andi piiji ɗin fof waɗunan fof piiji anna ɗum foyɗani goto toron patama hay fusse e fiyakeji aduna ɗi foti ko sanfaram ma ko enfaram ma kala e sifur hoy ɗum ɗon goɗɗo toron patama mais dina Allah kan hay sifru ala ka nder reedu ma ko honɗum sikkuɗa an e Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama so on fotti o landittike ma fi kaɗo dina ko honɗum an kadi waɗannoɗa kaɗo dina a darnidoyama e sahabaɓe o darinoɓe kombati fi kaɗo dina wara e nder ara koye suumaye an e ɓeɗo on darnidoyama yawmal qiyama ko honɗum yoyta ɓayde ko onon darnidoyta yo Allah dande darnidoyede bandiji luttuɗe ɗin hara ko Abu Jahl ma ko Firawna ma ko sifaɗin ɗon ma ɗi bandiji yimoji ɗi sukaɓe meɗen hande weltori ɗo bandiji yimoji ma soji balon ɓe natali l'islam ha hande goɗɗo accita goɗɗo accita julde muɗum nden wagutu futuro e geeje o inna kanko ɗum o dara o fembo kadi koɓe fembi kon o jammito kadi inde maɓɓe ɗen tawa ɗum ɗo no ɓurani mo jurɗo tawa sa landi ko ɗo fi sahabajo nelaɗo goto wanda maɗi kono ɓeeɗa himo hunji fof no woniri aray hulen Allah subhanahu wa ta'ala jannen ɓeɗo geɗaɓe meɗen e dina so wona ɗum ɓe yalti dina haray eɗen tawa haray ko enen yaltini ɓe dina ase ko ɗum ɓe andi o inni on say neɗɗo on so hokkama o jarna hara o yeddali nema Allah on hara o ƴettali nema Allah on o waɗi ko Allah yeddete hara ko watta ko Allah ɗoftete on say ɗum ɗo wona sababe so waɗi naɓi ɗum wona malkisaɗo hara yo Allah dando e malkiso si tawi on tigi o naɓi ko Allah wela o wona on say o jarni Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni o inni si tawi on jarnimo Allah subhanahu wa ta'ala o ewni o inni wa in shakartum la azidannakum so jarnilam mi ɓeydanayon si Allah subhanahu wa ta'ala hokkima nema o ɓeydan kono enen ɗo ko naneten hiɗen wulla o ko si tawi on tigi o perdi so o heɓi o innata mi heɓi ma mi heɓi hande o wiyata o wowlata o sakita ko heɓi kon ko sakitata koko perdi kon haraley mo heɓa laabi sappo so perda goto jomiraɗo subhanahu wa ta'ala inni si tawi tun on jarnimo o ɓeydanayon ɗum koye ɓural makko e moƴƴere makko si mono faala ɓeydanede nema yo jarno Allah subhanahu wa ta'ala yo wono ɗofti yo Allah subhanahu wa ta'ala yon tigi si tawi on tigi faalama yeddude so faalama ittanede nema on yo yeddu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ittay nema on e makko hay si tawi tun o ittani jawdi ndin o itti e ma o itti cellal e ma kono jonnete goɗɗum go probléme ko hilnoɗa ma o jonne ko o waɗa hakkude gite maɗo ko a miskino tawa bimbi kala ida maapi ñande weeti o ko nde ñande ma ɓurɗa mapade ko heɓuɗa o haray ɗum ɗon on tigi o jarribama o inni noon kadi si on tigi jarribama o muñño so heɓi masibo ma so heɓi probléme hara ko muñño immorde ka masiboji e ka o heɓi mettafoji o ma o hawrodiri e ayɓe immorde e heferɓe ɗum ɗo fof tawa neɗɗon ko muññiɗo ma ɗum naafigiɓe ɓen tawa o weñjidirta e maɓɓe o muñño si o tawa o taƴata ko yurmede Allah nden o inni ko hombo taƴoto yurmede Allah nden si wona ɓe yimɓe heefero o se neɗɗon o tabita ka dina makko hara ɗum ɗenƴinali mo immorde e fitinaji aduna o tabita o muñño tampereji ko woni heɓde kon ko luutodiri e ɓen jarribeteɓe tun kamɓe ɓe ɗenƴo ɓe tikka
be tajo yurmede Allah den be do na ben do Allah subhanahu wa ta'ala wi nela don sallallahu alaihi wasallam be magi inna Allah idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakata fa alayhi sabr nela don sallallahu alaihi wasallam mag wonde si Allah yidi yimbe o jarri botobe ko non kala wel tordo jarrabu yeom harayo o hebi welo kala on tikkando jarrabu yeom ko inna min mi anda ko mi wadi harayo hebi tikkere ka Allah subhanahu wa ta'ala ko inni wa huwa wa adamu nasi bala'an al-anbiya ko budi tiidude yimbe albalaw maɗum masibo ko annabaaɓe neɗɗon ko embere ko ɗum e la sallam ɓe torotono Allah jarri bomen embere imanu amen o arayo o inni ko ɓeeɗo annabaaɓe ɓurno tiiɗude jarrabuye jomiraɗo subhanahu wa ta'ala winni kadi wa minan nas fa inna sahabatu khairutum annabi fa inna sahabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin Allah subhanahu wa ta'ala inni no yimɓe ɓe rewoɓe Allah ka keero ɓe ara ka sera ɗo ka fongo si tawi Allah neminiɓe dow ɗum ɓe rewde Allah ɓe aray ɗon ko ɓe moƴƴuɓe ɓe waɗay ɓe tabita ɗon si tawi o jarribike ɓe ko ɓuri fanɗude e mum on say ɓe rottito ɓe yiltito ka ɓe wonno ɗon ka ke feeru Allah subhanahu wa ta'ala inni ko ɗum ɗon woni perdi aduna ko perdi lakara ko ɗum woni perdi ɓanguɗe ɗen ko ɗum aray Allah subhanahu wa ta'ala dandu en perdude aduna perda lakara Allah subhanahu wa ta'ala tawinti en hoore kaɗo dina makko yo o tawinti en e hoore oɗo aqida selluɗo ɗaɓɓiten oɗo aqida selluɗo jannen ɓeɗo gueɗaɓe meɗen qur'ana jannen ɓe tawhid so wona ɗum aray ko ene yaldini ɓe dina eɗen reeni hande siɓɓe min ɗo woni e yaltirde kaɗo dina a innayma dagawal si fampama ko noon ɓe woni e yaltirde ɗum noon si tawi a andinali oɗo dina etiɗa embere ma on haray hiɗa tawa si hewtama yawmal qiyama ko waynira ɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe maki neɗɗo on o jibinte e hoore l'islam ko nene makko e ɓen makko watta mo al yahudu ma waɗa mo annasara ma waɗa mo majus ɗum noon ɓeɗo gueɗalɓe meɗen ɓurɓe ɗurde ɓen hande koye al yahudaɓe ma annasaraɓe ɓuuri battade ɓay ko ɓen ɗum ɓe nandintino mbowdiji julɓe ɓen naamuji julɓe ɓen haaju maɓɓe ala few haaju maɓɓe ala comportement julɓe ɓen haaju maɓɓe ala gila noon e mawɓe ɓen ila e mawɓe ɓen an tigi a haajaa ko tawruɗa mawɓe ma ɓen kon mawɓe meɗen ɓen ɓen andi ko tawruɗen ɓen ko toñci raɓɓuɗo ɗi kañum accitugol waara an noon a faalaka waare fiyoru mone tumta inne ko amada sadio ma inne mawɗo ma inne wahabiyajo ka tawile nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri nokkeli ɓuri sappo accitugol waare ɓe ɓaaki taw nandintino e yahude annasara taw nandintino e ɓen accite baymon ɗen yaafe baymon ɗen jalɗine baymon ɗen booɓine baymon ɗen fiyon gorko mawɗo ɗo yata bimbi kala no fembora no ƴetti lanseti no sulmora ko an ronkata an addowo on kanko Allah addowo mo ronkata ɓay kanko en nayi tun yo ar ko an mbiyetata bimbi kala ƴetta lanseti e fembora kanko o wiyay to yiwara ñande fembiɗa kadi wo ko nden ñande ɓurtata kanude ɓay no fembirɗa yeeso ma ngon wo yeeso ma ngon niɓɓitirta ko noon no fembirɗa waare ma nden ko noon yeeso ma ngon niɓɓitirta no accitirɗa waare no yeeso ma ngon ko noon ngo jalbirta haray wota e mawnitino accuguddu golle e bay ɗum on ɗum faluma ka ko moni tu ngayiɗa Allah inelaɗo ko honɗum waare ma nde watte import honɗum konko fembataɓo labintama fiyon hulen Allah subhanahu wa ta'ala tabiten hoore ka ɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala jogitoɗen nde ɗo deftere Allah yo ɗo sunnanelaɗo sallallahu alaihi wasallam eɗen rendo wonde e naɓirde siɓɓe men ñande o ñande goto kala men ko ɓay tawi enen wonɓe ɗo ɓen ko daton woni hewtade ɗe reen no ñande o ñande sono wo sono yen naɓde woɓɓe goo enen kan en a wawata préparade habboɗa ko mako
prepare den happo den ko monken heɓen tan fi kaɗo dina Allah subhanahu wa taala heɓen tarun tay heɓu tan fi aduna on tun ñallal ngal fo e mari programme jemman fo e mari programme yontere nden fo lewru ndum fo e mari programme kono fi dina Allah kanka amara programme janngol amara fi joɗagol darta ma ɗaɓɓita amara on tan haray yaafo tokko tan on juuti kono hulen Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala jaɓan en fof dewal makko ngal yo Allah subhanahu wa taala okkoy ngal janna yo darde yiite yo waɗu barke ko wonde e raɓɓude ko yo waɗu barke e geɗal ɓe weeɗen ɓe yo tawi en hoore kaɗo dinal islam o ƴittita en hoore o rol islam Allah subhanahu wa taala ɓeeɗo yimɓe ayɓe l'islam yo Allah subhanahu wa taala fewnuɓe si Allah fewnataɓe yo Allah ittuɓe hakkundeji joloɓe yo Allah tabintin en e hoore dina makko kam yo dando en kefeere o danda en naafeki yaagal o danda en yaltude ka dina kanko Allah subhanahu wa taala kanko woni moƴƴuɗo kanko woni newiɗo yo ardinan en ndiɗo leydi meɗen ɓe o ɓuri yirde ɓe yo suɓano en ɓurɗo yiɗude yimɓe ɓe ma nafo e yimɓe ɓen yo halfinan en ɗum ndiɗo leydi o taw halfinan en ndiɗo leydi bandiji ɗi yurmatake en ɗi sendata no newɗi so woni sendoɓe fonnoɓe jama on waɗoɓe ɓe nene goto ɓe goto haray yo waɗan en ɗum himo wawi himo hattani koye juuɗe makko laamu ngu woni kanko woni lamminowo kanko woni fo jaɓitowo laamu yo lamminan en ɓurɓe moƴƴude ɗen e men o taw lamminan en ɓurɓe bonde ɗen e men ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اتيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله